Viš, i ove terase koje je bilo u sredini uopće više nema. Viš, sve su satrali, a krov, viš kako je nekada bio krov. Viš, kako je krov nekad bio, viš koliko su ga digli više. I ukrali su tamo čovjeku terasu, to je nekad bio zid. Viš kad su oprobili. Viš, upad na gradilište, da se vidi kroz ovaj terasu. To je ovaj dio prema ulici. Gledaj koliko su izašli i podigli zid. Gledaj. Gledaj koliko su krov digli. To je za jedno. A drugo... Viš, ovo je to drugo gradilište. Koliko je krov dignut. Viš kako je krov dignut. Viš kako je dignut. Viš kako ravno je dignut. Gledaj. Gledaj. I dva krova. Dva krova su digli ogromna. I ukrali terasu. Tako. A ovo je sada naša terasa. Vidiš. Ovo je sada naša terasa. Ostatak ušli ljudima u kuću i nikom ništa. U centru grada.